Ini kita meniko. Nang litum kopia image labang so selfie pun ka selama lapen nang litum address lapen nang litum details tan panika ani litum difference ke bang ani litum ladak la walong ko majilong bang laso selfie point mani laso photo boot na video malalo je kedam tang mane kape ka dimlong bang ke mane belek kason se pon dim lason pini exact pe kason se pon do bon samela dak lang namno mane thang kason se bang pini lason statue ka banai bhai sane awat ave amasi tumang ma thalo je pineng kuliah le tum mane photo boot video nang to sikini tumla je photo men mincing wai masih ladak la photo boot na video ko so adi malong bang nang litum bang kuan lo charabi ke ni tum bangat hom charabi kalang din nang litum labang so expenditure kuan estimate diklo ni tum sob kado ka we kedam ke bang sob pen total ni tum 18000 kalang din labang so long nang litum labang so photo bulong ko pipi awar salong ipo photo ni tum ladak small size do lapen A4 size doji lapen with frame jong sinang tum yang si ladak photo chiklik pen ponji print out ponji pute apak so bang ke oke penong kon iji lapen apa ka thela pura A4 size paper bagala bang ke 150 penangku frame talo dapat masih logai pon deji pute with frame pute 400 kalang penong siang ko lahai pon pepen la photo dak chiklik pon pen itum pidun pen mobile long pen chipon dei la bang ke epak long sa ke kalang din chorolan nang li ke kona da unit peniklo ne nilitum ke jengsi nang litum aphan pachini bangke lake nilitum jetike simate jesong thare teran ahin mes nilitum tela arong ge narong arong lake richoidi sare terang arong kalang di pini nang litum hodak nang lirong pen ladak pathuk lamwa nang pali ko pini ke siksak ka tora son doigma kasik sak bangke onko ke ajat ta theglong lela kelang ateng bulutang te aningkan bang thak thakasom si pining le thota alira cham bang lapuan kemi puli dam ta choklo lasi nilitum ke bang ke kasik sak bang abi kalang de nang litum ajun a unit pen pining aningkan son ko anason ke punji boje sik deglo son koan mane nilitum bang la mithangkar bikarchel mate karbi atum ka chepate adansan bang nilitum un an bang nilitum Charlie Ponlo la pen son crepe ho aisap abat ke dui nilitum ahin kai ponik jiba manik lan mangi pudam de lang tami nilitum la kacepate ponji asona mungan ge abat doji ke hai ponji pu son ko ana son long ke hai ponji pening ji the doiglo non mat ke nilitum ta pute ke delo athe la kangsung kangsai abang putum si abang pitum si bang insai je po nilitum manggela bang nilitum mahok pedala mang nang than ke delo tolo hala komisera bangsi da so munira alama bang aglo endeno na ama aglo mi paklan ro la so aglo paklan ma tai pi san go da la kopi alak tu nang dak lang pher awara mai phu ke hai te pen ke pini la pilitum jutang aklamalong aku nang pangceng nang Japon la so bang phu tum pen kacetong
เป็นจิตทานจิมุมสู่อวารสายนางเปียลงนางเจรับดุนเรือตุมemisi barim agak para pondok. Tapi di tempat itu pulau pakai apa ke ngam pakai kita. Nanti tu ngam alam. Sedangkan ini tu nikah pakai apa? Non kilo. Ki hai timuk pencenglok pini hudu si litung fadak lang thera hawa karbi risu ejang tum phan o gimi tum phan kithur mi tum phan egeja ponlen owe barim rong rup angkang lapendak lang thera angkang ke japon songja ke thegiding tum injir mar tum ningarang parlo pini let hot sita me litum chuninga aningkan dak langfer hawara mai phuak hai tepen ke pini la pilitum jutang aklamalong aku nang pangceng nang Japon la so bang phu tum pen kacitong pen cithan jimum so awar saya nang pilong nang cerap dun tum emisi barim agak Teklong lo. Sejutan mo sinangkan ko ni ulit kaya sinangkan ko. Lamet mo sinangkan siya ulit kaya dito. La solang tempi ako ka. Pilihan kita langsung terima ini dengan hakon. Terserah itu aslogan masuk. Ini mati masuk dengan pondok. Jutaan lo kaya. Lamet lo kaya jadi. Kacing pun kalau kaya. Aku di sini tu pasti mendengar topik. Kalau kacing online belum langgar awal, juga napan kajap tim, kaya pan kajap tim, bangku bangpi, lapengke, lun cetolong, pamohejong, ini tempat kang kualun, nakilun pipong, kacing online, ni Maria tu lapen ke ni omato ni ngarong pilo ni lista pini lapuson isi juta amayalo Ni la bangsu reception committee mande la bangsu meeting long PPC ke chingwai pon mande ku PPC initiative ken pon lo sir. Indeng tongkat hawar kar biji sun sarong aji ini ledak lang her hawar mai ini mendapat tujuh penting dicari dak hawar amaya tu ma kamatha lang her hawar along sidang jubatamo ke klembari matumpen citong si ke klem ke dam lasu ke jitan ke cimum amai situ kono pada bangsa amai long ke klembari matum aprang ke klem ke dam ibu kecok si kili alam mau kasih patang. Lepas putar tu ini tu mungkin klaim mon kena je putar. Pinangan biji kime alang itu nang biji lo. Sini kelo de puson klaim bari matu mampan kahumri dampe. Tapi klaim bari matu putar tu ini tu orang so nang citodul. Biji sudah nang pinang lagi si kita tadi si hari si mason nak kapon. Tapi pini pen keceng pon lo. Indeng tongkep lah, ini indeng tongkep hawar kan di Sorong aja ke, pasti. Kado kawe hawar mai kita anak tu mesti tak klar boleh kita cium je pandai alam parolong, orang hangsi, kado boleh jadi pagi. ande pining bang la Meghalaya along sita mela hawar karbi risun surong aja talan tengah susah Di Penang tu je, ada Meghalaya long ke, kalau nongpo. Urdu apa dia menong sendiri, ini farman sendiri penapan ini kecengsi penang sinang cengsi nang tu ke, kita sana kerja mula puja penapi, Durga puja pidu tang te aku, Vishwanath, Murigao, dan Sonapur, dan Jakarta Guwahati, alang itu kampung tu, alang itu sisi kampung, kita alang itu orang kata di tempat yang long sini juga, alang itu pasti penang amat,
पूजा होत में कैसे तन्मा के शिक्षा के बहुत जरूरी सी आलोन में पता तो पहुंच tapi ni indeng thongkep awar seneng sorong aja dak lang fer awar dan cepat pi konsi ini ke cengsi nasai panceng kon oge bari matu ben jiho cipu labang sai deng kon ni lampi non ani ngan sapen ke letung sai ke deng kon ki ma labang sai deng kon ni letung isi si pacun konje si kon no si kadu gawe ini la sebang so amai long nanga cerap nanga cetudun tuga we kikim kerang penceng lok bidi suri nanga bidu bidi sarpit anu pandame nili na tirikam mai pu in kacuro pajir pono alang itu ini na hai nang cerap nang cetudun so ini an nang deng itu nang leu itu dalang itu mitang asai lo mitang kamu picemat apa ini o komentu pene ini an panceng komong ke alam nang klemas pada minggu pada ini anak ane itu panceng komong itu pada waktu sudah Terang panas terang inkoi po lama dulu kita terang ini tuh bang men alang itu aprang dah nang gunji pulo kita tang kita langsung nang gunji pulo mana nang gunji peneng kalau sempat lo masih lanon lah bangso kacepati tarik puan juga lo puan kenili hawara mai dengan dapat ini di kacuneng rido lo kopi asai kopi alang kisu gitu sih nang cepati dun kita malah bangso paru dan pantai itu non gasimet nih ligar dulu krener kepandu ini ke ingkoi kolam sigar dulu lah long niya di mabang nang dulu ngedat dulu sila bangso kacipate asai mutangan lo koke ni tum humri dami di kalau tak Cholo